urupfu rwa komiseri Hatungimana ndarugarukaho. Bamwe bavuga ko yishwe na CNDD-FDD bakoresheje uburozi bwo yivuje mu Buhinde bikanga. Mu Burundi ho yari yahazengurutse byanze. Wari uyoboye rero documentation mu Burundi ku rwego rwa komiseri, ngira ngo rwa rupfu Imana yababwiraga ni urutangije. Ubu ni ukuvuga Uburundi buri mu kigandaro cy'uko babuze uwabo. Uyu komiseri nari nabihanuye mbabwira ngo mu mpera z'uku kwezi turi 21 muze murebe ibiganiro bitatu bishoreranye. Ibi nari nabibabwiye, ariko uyu ni marayika w'urupfu wamaze kwinjira nanone. Icya kabiri, umukandida Perezida Ndayishimiye yatanze Reveriye Yamwanze mu kurobanura urongora CNDD-FDD kuwa 25 w'uku kwezi mu masengesho azatangira ejo y'iminsi 3, kandida abasamuragwa bari gutanga ku rwego rwo kurongora CNDD-FDD kandi imbibire nibanga bo bashaka kuzava muri aya masengesho abantu nka 3 bazi umuntu uzayobora cyangwa se uziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu agahagararira CNDD-FDD. Ntabwo hazasohoka abiyamamaza babiri, CNDD-FDD izatanga umwe. Ariko uyu munsi Reveriye ari kubyigana imbere nk'umuntu urusha igisirikare Sebarundi, kandi Sebarundi nk'umuntu wakinwe politiki kamuhombana. Uyu Reveriye ashaka kuba ari we ugarukana amaraso mashya mu badede. Reveriye umukandida wiwe yaremewe. Reveriye ni ufite ijambo ryo gutanga candidature y'uwanoma nk'umuntu ugomba kumusimbura. Nta muntu ugomba kubirengaho cyangwa ngo abivuguruze cyangwa abihakane. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu nuko mu Burundi navuga ngo urupfu rwamaze kwinjira mu ndongozi nka bimwe nababariraga. Uyu ni umusego, ni umusego. Ni ukuvuga ngo uyu musego rero umaze kubabanziriza imbere, bivugwa ko yishwe n'uburozi, yishwe n'akagambane, bamuhaye ruswa miliyoni 200 arazanga. Byavuzwe ku mpande. Amaze kuzanga kuva icyo gihe, abandi nabo baravuga bati ubi injangwe mbimbeba, ubimbeba mbipusi, ube gwagakoco mbibyo kurya. Hasi hejuru, hasi hejuru. None komiseri Hatungimana bayi Haruna hiwe ntihakibuka. Nimero ya kabiri ninde muri CNDD-FDD. Nukuvuga rero CNDD-FDD Imana yavuze umuhero, ivuga ishyano, ivuga kaga, ivuga ibigoye, ivuga ibiruhisha. Bimaze kwibonekeza ko CNDD-FDD yinjiye mu yandi. Ndayishimiye watanze umukandida we bakamwanga. CNDD-FDD iratanga abakandida babiri. Ni ngombwa rero ko iyi bombe igiye guturika, kandi ntabwo iri buturike kundi, ahubwo mumenye ko umugambi w'Imana nawo ubari inyuma, kuko mwanze kumvira Imana. Rero mu makuru yihutirwa tudeti y'ijuru nuko Sebarundi ari mu yabiri, ararira minisitiri akarira, abene gihugu bakarira. Politiki yaramuhombanye cyane rwose, igitoki cyatemye cyane rwose, ntabwo wabona uko bisokoza kuko bitogoshe. Buno rero komiseri Hatungimana arababanjirije vuba, ndi umuhanuzi rega, gendi general, murasubirayo mujyanye undi. Abantu bagera mu 8 hano ndabakubwira bagomba kuhasiga ubuzima ukuyemo wamaze gucikana. Kandi izo pfu zose isezerano rigomba kurwana, isi kavaho n'ijuru rikava, ariko isezerano rigashyirwa mu bikorwa. Hari abantu bavunira ibiti mu matwi. Iri ni isezerano riri kurwana hasi hejuru, kandi rigomba gusohozwa rikima ingoma ku bwa Dawidi. Wanga wemera ugiye kubona Imana.
uru rupfu rwa komiseri Hatungimana wari uri mu rwego rw'iperereza mu Burundi, narababwiye ngo ukwezi k'urupfu, uku kwezi k'urupfu bamwe bafite amaso yo kubibona, abandi bafite amatwi yo kubyumva, ariko abandi burije kandi burakeye. Ni ya migani nyine. Uyu komiseri Hatungimana azi byinshi mu rwego rw'iperereza i Bujumbura, ikigo intara zose zitangamo amakuru y'ibiri kuba n'ibyabaye. Komiseri wabo yitabye Imana, turaremesha twihanganisha uwo mupapa wasize umugore n'abana. Baravuje mu Buhinde biranga, baravuza mu mahanga birananirana, mu Burundi urumva ujya gusohoka bayavujwe mu nta muntu uvura urupfu Imana yavuze, nta muntu uvura urupfu Imana yamaze kwemera ko rubaho. Hagira umuntu umbwira waruvuwe cyangwa se uzanaruvugwa, ntabwo abaho, nta n'umwe. Komiseri Hatungimana abaye umusego mugiye kwisegura, wagiye mbere, ubundi mwibaza ari bandi bamwishe, ni mwe nyine. Urupfu rw'uyu mugabo wagize ngo ruri ku gatwe kandi ko ruri mu badede, nta mabanga azi, n'ibikorwa yakoze, nta makuru afite, ni mwebwe. Reveriyane yarabusimbutse, neva buramuhitana mu badede, kiri kutabaza. Ntabwo mwakihishira, ntabwo hacamo iminsi mutabonye undi. Uyu yatanguye, ubu urupfu rwatanguye, ntabwo mvuga ngo ruzaza, ngo rugiye kuza. Uyu yabatanguriye, bumugiye rero kugira icyo nakwita urugendo rudahera rwo kujya ku mpanda, niho yenda muzemera ko Imana ivuga, ntibeshye, ntiyongere, ntigabanye. None uyu mupapa wagize ngo yarakuze se? N'abadede bamuzamuye, baramuzamura, bamwemerera kuba umwe mu ndongozi muri documentation y'igihugu cy'u Burundi. Ariko kubera bamwe batahuzaga, biravugwa ko yaba yishwe n'uburozi, abandi bakavuga ngo ni ishyano ryavuye mu Burusiya, abandi bakavuga ngo ni ishyano ryavuye i bunaka, abandi bakavuga ngo ni igiturire yanze kwakira. Aba rero bamushyiriye igiturire ngo yice akanka, bikavugwa ko aribo nabo basubiye inyuma, baravuga batisha ntabwo watwumvira ubusa, nta nubwo watubonera ubusa, nta nubwo watumenyera ubusa. None bamuraje mu kuzimu, kandi arakenyutse kuko yari akiri muto. Mugabo mumuhoye ubusa, mufite ibyaha, namwe ntipusi itasimbuka. Mugabo rero uyu yabatanguriye, ntabwo ndi buvuge ngo ndaperesiza ngo azize iki, ariko azizemwe. Yarabuze ubushobozi, umuntu ujya kwivuza mu Buhinde akagaruka ntabwo ari umworo, akajya mu kindi gihugu nibagiwe, mbega shanikiye mu Buhinde, Turukiya, ngira ngo ni Turukiya niba atari, ariko menya yari Turukiya. Yarirukije amashyano birananirana, baravura birananirana, bakora epfo bakora ruguru birananirana, kugeza acikana. Rero komiseri Hatungimana, ntabwo jyewe ndi umukristo, ntabwo mvuga ngo Imana imwakire, niba itamwakiriye sinjye uri bumwakize, niba ijuru atari rikore si jyewe uri buri musinyire. Iyo umuntu yamaze gupfa biba biheze.
hihanukira mu isi. Ejo haratangura amahombi y'iminsi 3 yo kwitegurira amatora iyo kurobanura uzarongora CNDD-FDD, ariko ngira ngo abahanga bazanataha bamenye kandida wa 2027. Hano rero hari iganuke Imana iri bubahe, Imana iri bubahe iganuke muri bubone, kubera ko mukomeje gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana, kubera ko mukomeje kuvogera kurengera umugambi w'Imana. Uyu munsi wa none komiseri Hatungimana we yabatanguriye muri babaje teye n'agahinda. Nimero 2 irahari, nimero 3, nimero 4, nimero 5, nimero 5, 16, 7, 8, 9, mubara abantu 8 ukuyemo uyu mukomiseri we niwe wabatanguriye. Nari nababwiye ngo muri uku kwezi kwa mbere kuva mu matarike hano hariho ubutumwa nasohoye, hariho nanditseho iminsi 3. Nari nabibabwiye ngo mu minsi 3 ibara rigomba gushyika cyangwa rikagwa. Buno rero umwe yapfuye, undi agiye gukurikira, undi akurikire. Imana kwidapshinatara kandi mwari muzi ko Imana hajya Imana iregira iki mugabo Imana iri kurwanira iki? Imana iri kurwanira isezerano yavuze ku gihugu cy'u Burundi. Aba nabo bapfa bari kurwanira iki? Bari kurwanira kuguma ku butegetsi Imana yabakuye. Wagize ngo ni ibiki bindi bihari? Nibyo bintu bibiri bihari. Imana yo hari ijambo yavuze iri kurwanira gushyira mu bikorwa. Imana iri kurwanira intambara ngo Dawidi yime ingoma. Abantu nabo bari kurwana intambara yo kugira ngo bagume ku butegetsi. Iby'ubuzima bubi abarundi barimo ntibibaraba, iby'ubuzima bubi igihugu kirimo ntibibaraba. Ikintu gihari, ikintu kiri kwibonekeza nuko abantu babiri batanye mu mitwe, kandi ntago hatsinda babiri, hatsinda umwe. Hano rero ntabwo njya kure y'indongozi zigomba kugandagurwa, gupfa, gusenyuka. Nyine abagore banyu mubateye agahinda, abana banyu mubahinduye ipfubyi, kandi mwe ntacyo bibabwiye, murumva ko ari ibisanzwe. Ntago mubasha kureba akaga muba muteje abakazana bakwe, inshuti twese, kuko twese turi inshuti zanyu, turi abavandimwe banyu, turi imiryango yanyu. Nk'uyu wapfuye twese turababaye. Mugabo sahizi niba uzi ko uri muri CNDD-FDD, uri umunyakibi, uri inkozi y'ikibi, ubikora ku murango, ubikora mu ijoro, ubikora winyegeje, ndakuraritse ibigiye kukubaho ntumbaze. Icyo nzi icyo nuko CNDD-FDD niba Imana yakubwiye ngo umuhera no gusenyuka gukomeye guhambaye, murabibonesha amaso yanyu, murabibonesha amaso yanyu. Kandi ibi sindi umwana w'umuhanuzi, nitwa Prophète General Martin. Si inzoga, si ibiharage bya jone cyangwa se n'ibindi, jamais. Si amata, si ubuki, si impuzu, ahubwo n'amakuru Imana yavuze. Abantu barabisuzugura, abantu barabipirata, abantu barabipinga, abantu barabirwanya, abantu babitera agapira. Ubu rero rwabashwaye mu rupfu, ubu rupfu rwabagezemo, ubu rupfu rubarimo, urupfu rubarimo. Yewe we, nta bitaro byabavura, nta n'umuvuzi wabavura, nta n'umupfumu wabavura, nta n'umunyamasengesho wabasengera, kuko biri desi n'ijambo ry'Imana. Kuko Imana yaravuze ngo nimwumva ivuze ngo aho kugira ngo isezerano ry'Imana riranduke,
isi yavaho n'ijuru rikavaho, mugabo isezerano rikabaho. Aya masengesho rero ateguwe yo gusengera amatora ya 2026 kuyobora uyu mugambwe bamwe bazanataha bari kunoma uzaba perezida. Abayateye inkunga cyane, abayitabiriye cyane ni bande? Reveriyani ni ufite ijambo rikuru yo kubabwira ngo nimwakire kashe. Reveriyani no gushimirwa, wayoboye CNDD-FDD igihugu cyose akagihindura imbonera kure, mu moko yose, mu ntara zose, mu dutumba twose, akahahindura ibiswi by'inkona, abakenyera rugamba, bagumya banga n'ibindi. Bije y'igihugu Reveriyani niwe wakanze neva yose bayijyana mu kubaka ishyaka CNDD-FDD, bararyubaka bararikomeza. Uyu munsi rero kubera ko mwubatse ku musenyi, kubera ko ibintu mwubatse Imana itabirimo, nabyo birabasenyuka kandi rimwe mu byisenyeye. Kuvuga rero ndi kuri yo yizeye neza ko ari bushyiremo umukandida, kandi koko neva ari byemere, atabyemeye ndi kuri yo rwose ntabwo ebana byahita ibara ryagwa. Reveriye umukandida we wari butanga ari bwemerwe cyane rwose. Kuri Reveriyani niwe urongora. Ni ukuvuga rero nyuma yo kunyinyurana no kuhana impari no kusigana, kuzayobora CNDD-FDD bagahita bashyiraho amasengesho, bagategura amasengesho kw'Imana yavuga, kw'Imana yashyigikira, kw'Imana yagira uko ibigenza, ntihabeho kugwana, gutembagazanya, kurogana. Byose mo imbere harimo micezo ya ndani. Uri gusunikwa na Reveriye azemerwa, usunitswe na neva ntazemerwa. Abandi bo nta jambo bafite no mu busanzwe. Utari kuri Reveriyani ari kuri Varisiti. None utazi ikimuhatse. Ni ukuvuga rero Reveriyani imbonera kure zose ni ndiyo Rwanda ziramwumva. Uyu ndi kuri yo akamaramaza ni uko uza gusanga mu mikorere ye, mu rugendo rwe no mu bushobozi bwe no mu gisirikare yarushaga ipeti Evariste Ndayishimiye, yarushaga umwuga n'ubuhanga no kujya imbere Evariste Ndayishimiye niwe wari uyoboye kuruta Ndayishimiye. N'uyu munsi wa none rero Reveriyani washaka kuba perezida, ariko nawe bikamugora kubera ko neva ashaka indi manda. Ubundi iyi manda iyo neva aba yarayoboye neza, Reveriyani yari no kwihangana, ariko nawe byaba binarangiye iyi manda adatwaye. Ndayishimiye akaba yakiyongeza indi sefini, akabumbu karaba itsinzi iratahana igikombe, itsinzwe ive mu kibuga. Ni ukuvuga rero Reveriyani nawe amahirwe asigaranye nayo, niyo mpamvu ari kuyabyaza umusaruro hasi hejuru. ariko uzamubona iwabo kwa Reveriye muri Makamba. Ntabwo amasengesho yo kwa Reveriyani abo kwa Samuragwa bayajyamo, ariko Reveriyani ayo mu aba Samuragwa ntabwo bajya kwa sokuru i Makamba kwa Reveriyani, ariko i Makamba bo baza mu masengesho yo kwa ba Samuragwa kwa Evariste Ndayishimiye. Bisiguye ngo Reveriyani ari kugenda aragize ijisho acungacunga nk'agaca karaririye yubikira ahantu hose, kandi koko Reveriyani sahizi nta kimwaro nta nenge yindi uretse ko avuga ikibirira ko, ariko neva bamucishijemo ijisho, yavuze byinshi ntiyabikora, tangaza byinshi biramunana, ararira. Perezida urira rero na minisitiri akarira na bene gihugu bakarira, kameme ijambo ubuhenye mu bakwe icyubahiro ubugitakaje. Kugira ngo agirirwe icyizere mu Barundi biragoye. Reveriyani rero ni amaraso mashya
kwiha tapi ruje mu gutanga icyizere mu bene gihugu. Ibintu bitatu bibangamira umugisha w'umuntu bibuza umuntu kugera i Kanani. Karande. Hari karande y'igihugu, hakaba na karande personel ituruka mu gisekuru cyawe mu muryango wawe, hakaba na karande y'igihugu. Ariko ubwo yose karonda cyangwa karande biri kombine, biri kumwe. Ikindi gishobora kubuza umuntu kugera i Kanani ni uburiganya bwa Shetani ateza umutima w'umuntu ukabarisha nabi ubwenge bugahita bubara imibare itariyo, umuntu akazerera mu butayu igihe kirekire. Ubwo navuga ngo icya kabiri kibuza umuntu kugera i Kanani ni umuriganya ni Shetani. Icya gatatu kibuza umuntu kugera i Kanani, kikwamburira mu nzira, ntugereyo rwose, ntugereyo. Navuga ngo mu Kirundi baravuga ngo inzira ntibwira umugenzi, no mu Kinyarwanda ariko ngira ngo nuko babivuga, inzira ntibwira umugenzi. Ni ukutamenya bivanye n'uko utigishijwe, bivanye n'uko utarizwe, bivanywe n'uko utagiriwe ubwo buntu bwo kumenya isiri, ibanga, sayira, sokere, ngo umenye ibyo bintu uko bikorwa n'uko bitunganwa n'inzira yabyo, numara ubone gutsinda ubwo buriganya. Umwuka w'abasadukayo uva kuri Shetani, umwuka w'abafarisayo uva kuri Shetani, umwuka w'abanyabwenge byagezwe uva kuri Shetani. Inzoka Satani yariganyije Adamu na Eva, ibariganya Edeni. Noneho abantu basoma inzoka y'icyo gihe bakagira ngo uyu munsi mwe nimwariganyijwe. Imigezi 7 yavomereraga Edeni, Imana yarayikubye kubera uburiganya bw'iyi nzoka. None Imana yabwiye abantu kujya i Kanani, mwibaza ari bande baza kugerayo, mwibaza ari bande basigaye mu butayu. Ese bo Kanani barayanga? Nabo barayikunda. Bose byari bibishye, nabo byari biryoshye. Bose byari bibi, nabo byari byiza. Bipfiriye herero, wibaza bipfiriye herero. Ni ukuvuga ahantu bipfiriye ni ukutamenya. Karonda y'igihugu ariyo ntanguriyeho, igihugu hari igihe kiba cyarasheshe amaraso menshi, cyica abami, cyica bene gihugu, kikavumwa. Igihugu hari igihe abami basinyana amasezerano na Eliminati, na Ryangombe, na Kiranka n'ibindi bigirwamana. Igihugu abami bagatuma kideviya, wowe ukavuka usanga basenga Kiranka, hari uruhare ubigizemo. Usanga basenga Ryangombe, hari uruhare ubigizemo. Usanga basenga Daragoni, hari uruhare ubigizemo. Usanga basenga Hindo, usanga basenga Zerebaburi cyangwa Ashera cyangwa n'ibindi bigirwamana bitandukanye. Nta ruhare wewe wabigizemo, usanze igihugu babandwa baterekera, bapfumaguza, barogana. Harya burya urariganyijwe uruhande rumwe umugisha. Ikindi cya kabiri nuko iyo karande izagukurikirana. Uzabona umuntu bamubwira ngo mbere yuko ubyara unywa ibumba, unywa imiti y'abapfumu, unywa ibinibi, batazaba barakuzingiye kunda. Wibaza ko ibyo bintu bakurangiye uriya mwana umubatije akiri mu nda, umuhumanyije akiri mu nda, Shitani amurambitseho ibiganza ava ataranaba umuntu twebwe tubona. Kwizera ko wasenga Imana ikaguha kubyara, ubwo bushobozi ntabwo. Ahubwo bakubwiye ko mukuru wawe nawe yabyaye yawunyweye, na naka n'umurokore yarawunyweye, ugahita unyura aho ngaho. Ubu ni umuriganya. Karande ku muntu, iso iyo yari umusinzi, iyo mwemwe y'ubusinzi kakugwaho, nawe imboregwa. Iyo yari imaraya, iyo mwemwe ikakugwaho, nawe ubimaraya. Iyo yari umusuma, yari umujura, nawe bikakugwaho tayari. Iyo yari umwicanyi, atimba akaba ari umuntu wica abantu, nawe tayari.
ofete nta hantu na hamwe ufite kurokokera gukirira. Bibiliya ikavuga ngo n'indirimbo ngo aho kugira ngo isezerano ry'Imana rikugweho, isi yavaho n'ijuru rikavaho, icyo Imana yavuze ikagisohoza. Ninde muntu witwa ngo washiririye w'imbonerakure? Ninde muntu bavuga ngo ni perezida cyangwa ni umurongozi naka wahagarara gutangira isezerano ry'Imana? Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu urupfu rwadutse ku bantu bafite amazuru yumva, ku bantu bafite amatwi yumva, ruri kumvikana mu matwi iburyo n'ibubafu, urupfu rurimo rurumvikana. Amarira narababwiye ngo bagiye kurira, bamwe bayanyuza aha abandi bayanyuza, ntibyatangiye. Kandi igitangaje, muze kureba ibintu byavuzwe ku mpanda y'uyu komiseri Hatungimana. Havuzwe ibikorwa byiza byinshi, havugwamo n'igiturire cy'ibihumbi 200 yanze kwakira. Uyu munsi urupfu rwamaze kubinjira, rwamaze kubashwara. Hari igihe uvuga uti iki ndakirwanya kiri kure, hari igihe uvuga uti iki ndacyanka kiri kure, hari igihe uvuga uti iki sinkikeneye kiri kure, ariko hari n'igihe witegereza ugasanga amazi yarenze inkombe. Hasigaye iminsi 3 muri mu masengesho, bene igihugu bamwe bari kubasaba amahera ngo yo guterera igikorane kugira ngo igikorane kizabe. Ikitangaje rero nuko mu gikorane ntimuhuje umutima, ntimuhuje umugambi, ntimuhuje inama, ntimuhuje. Bamwe bagiye ari Abahutu, abandi bagiye ari Abatutsi, abandi bagiye ari Abasogokuru, abandi bagiye ari Abasamuragwa, ubwo harimo n'ibindi tutazi. Ni ukuvuga ngo umuntu uza gutwara uyu mugambwe agomba kuba afite ubumwe na Reveriyani Ndikuriyo, koko niwe ufite amakuru n'amabanga byose bya CNDD-FDD. Ni nawe ugomba gutanga umusimbura. Nk'ahantu wakoraga wizewe, ufite ijambo, nk'ibintu wari urongowe uzwi, uri umuhinga, uri umuhanga muri byo, kuko yaravuze ngo abaganga mugomba kuba imbonerakure, mwagera no muri etazi mukemera ko muri imbonerakure, abasoda, abapolisi, umuntu wese agomba kuba imbonerakure. Urumva Reveriyani Ndikuriyo afite amakuru ku rwego rwo hejuru. Igitangaje, Evariste Ndayishimiye nubwo ari perezida, kandida yatanze ko agomba kurongora CNDD-FDD, Ndikuriyo yaramwanze, Reveriyani yaramwanze. Nka perezida uzarongora CNDD-FDD, kandidatire ya Neva kugomba kurongora CNDD-FDD, uwo perezida yatanze Ndikuriyo yamwanze. Ngo igihugu kitagwa hehe mu manga, adakingurira umugambwe ugasenyuka, umugambwe ugahirima. Sasa rero ikindi gitego ubwo Neva araba gitsinzwe, mu gihe Ndikuriyo yashiraho undi muntu uri buyobore CNDD-FDD mu kiringo cy'imyaka 5, wa 6 bagatora, wa 7 bagatora perezida. Kandi Evariste Ndayishimiye byanamurakaje, byanamubabaje. Niba mwarumvise ejo bundi avuga ngo abantu bumvira Ndikuriyo, abantu bayoboka Ndikuriyo, abantu bemera Ndikuriyo, atirukanye Neva arirukana bakanga kugenda ngo Ndikuriyo ntabyemera. Genda ubanze ubwire Ndikuriyo nabyemera ko negura ndegura. Ni ukuvuga rero ntabwo biri bworohe, ingwanira cyari ingwano. Egome Ndikuriyo rero na Denise Bucumi Nkurunziza kandida wabo aremewe. Mugabo rero
ibi byose nabo bari kugira n'amangitengete, ahubwo Imana nayo yabatanze umukenyururo n'umuvunuro, iby'Imana nibyo nanone byashyizwe imbere n'ibyo byemewe, kuko abo bose ntawe uzashyika. Mugabe ibyiyumviro byabo nibyo mu makuru ugiye ngo uhaye. Koko byose aho wagakiriye, aho wakarokokeye, naho nyene byapfiriye cyane rwose. Iyi karonda y'igihugu rero nayo mu gusenga turayihana, nayo mu gusenga turatura, mu gukizwa turayatura. Imana imbabarire gisekuru cy'abami baciririye Ryangombe, uhoraho mbabarire gisekuru cy'abami baciririye Kiranga, uhoraho ntamparure ko kwica abami no kubagandagura maraso yasetse muri iki gihugu, uwo muvumo ntukurikira urubyaro rwanjye, muvumo ntufata inzu yanjye. Uhoraho uburakari afitiye igihugu ntibufate itongo ryanjye, mu ndimiro yanjye, mu kazi kanjye. Igihugu kiravumwa, iyo kivumwe umwene igihugu gituye wese aba yavumwe. Iyo pasitori atigishije, iyo mwarimu atigishije, iyo abantu batari kubwiriza ngo ibyo bintu babisambuze, bihane baboroge barire, bibagiraho ingaruka epagite, birakuburesinga umutima bikakwica. Karonda y'igihugu rero ibaho, karonda ku muntu ibaho. Umuriganya Shetani we nicyo ajejwe, araza wajya kurota ukarota abapfuye, kuko naso nibyo yabagamo. Wajya kurota ukarota ibyo by'impwemu mbi by'ibirozi n'ubundi by'ubupfumu n'amangitengete yose ya Shetani. Wibaza ko mu kaga isi ifite cyane muri Afurika tuzize iki? Ko tuzize igisekuru cye. Bafashe intama bazibagira Ryangombe, bafata inka bazibagira Kiranka, bafata abana b'abakobwa babagira Kiranka, babacindasagwa amaraso bayaha Kiranka, bafata abasore beza babaha Ryangombe, amaraso bayabakuramo bayakubita Ryangombe. Igini rirakomera, umuzima arakomera, bubaka amashitani, aragenda agira ubushobozi bwo kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu, hagira ubushobozi bwo kwica. Urambwira ko niba igisirikare kigwana kikagira ubushobozi bwo kwica, nta bushobozi gifite, nta mbaraga gifite? Shetani afite imbaraga, nimumufate nk'isazi, ntimumufate nk'igikona. Shetani afite imbaraga, kuko nawe arica. Mu bicanyi niwe mwicanyi mukuru. Yakinnye politike mbi, ayikinira abami. Abami banyura iyo nzira yo kumukorera no kumuramya no kumwemera, abaha ubushobozi. Reba mu mbuto, wambaraga uruhu rw'ingwe ari marishari, ingofero y'igisirikare atayambara. Wibaza umutsindo urimo aho ngaho uri ku bushobozi bungana buto. Abaperezida bavugwa, ntavuze hano amazina muzi, banywaga amaraso ya bene gihugu kugira ngo bagume ku butegetsi, bakabategeka ku. Numvise histoire imwe y'umuperezida wafashe mupfumu, yabwiye ngo ugende ushaka amaraso y'inyeshyamba bamwica akiri umushyuhira, unywa ayo maraso. Ibaza urwo rwego, ariko nabo barapfuye. Ni ukuvuga ngo buno umukristo ahanganye na karonda ku giti cye, ahanganye na karonda ku rwego rw'igihugu. Ikindi umukristo azize kuba atarigishijwe, kuba ataramenye ngo ibyo bintu amenye ko agomba gusambuza izo mpemu mbi mu buryo bwo gusenga no kwiyiriza ubusa. Intambara mu yindi, yego cyane rwose, ni intambara nk'izindi. Umukristo wa Kristo ahishurirwa amabanga n'Imana. Umuntu asenga imyaka 30 atarasubizwa, imyaka 20 atarasubiza. Ibyo bintu murumva bishoboka? Ariko iyi karande mbabwire yafashe Aburahamu agurisha umugore we. Iyi karande yafashe Aburahamu, biva kuri Aburahamu bifata Isaka, biva kuri Isaka bifata Yakobo. Bose ntawe utarasambanyije umuyaya ngo amubyaze, bose ntawe utararongoye umunyamahanga. Kikubwira ko karonda ari ibara, ari ishyano, ari akaga, ari kamaramazi. Ni karonda, ni karande turimo tuyaga ngaha.
Mungu adusame. Uyu munsi wa none ni iyihe ndwara abantu bagwaye kuruta izindi? Karonda ifite ubushobozi kurusha sida. Karonda ifite imbaraga kuruta sida. Mubona abantu batiga ngo bagere muri kaminuza. Niba mu muryango wawe nta wize, niba mu nzu yawe nta wize, wowe uriga nkande. Niba iwanyu nta wakoresheje ubukwe, wowe uzabukora nkande ko abadayimoni bahahagaze. Niba nta iwanyu wigeze ajya i Burayi, uzagwana iyo ntambara ushyireho agatuza, amatongo nk'atanu nahagendera nawe ugende. Ni ukuvuga ngo mu bintu bizengereje abantu, icyo ni ikigeragezo gikomeye kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Rero nimwitegereza kandi nimunaraba, ndavuga bikeya, Mwuka Wera avuga byinshi kandi avuga byose. Abapasitoro ntago bagize ubushobozi bwo kwigisha abakristo cyangwa abakizwa ngo babigishe uburyo umukristo akizwa akimara kubatizwa, bamusobanurire ibyaha by'inkomoko, imbaraga bifite, ubushobozi bifite, bamubwire igihugu cyiwe. Nk'ubu mwibaze mu gisekuru cya kure barakubwira ngo amagepfo y'u Rwanda ngo yari yaragabiwe umudayimoni witwa Ryangombe. Amajyaruguru ngo yari afitwe n'umudayimoni witwa Nyabingi, biriya by'intandara. Uburasirazuba ngo bwari bufitwe n'Ibitega. Burengerazuba bari barabuhaye amashitani, ibi bintu biba mu myonga by'ibihuma bigenda byaka bicanye. Ni ukuvuga ngo no mu Burundi nuko abantu bakopozaga indirimbo zabyo. Zumva indirimbo ivuga ngo uramumpaye ga mwana wa mama tumuture macari waruvuza cyuma, ngo umuraguzi w'igicumbi yaramumpaye n'uw'urugimbo na 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 na. Umuraguzi, iyo ndirimbo yabagaho ikanyura kuri radiyo Rwanda. Si y'abadayimoni se, sininahaza shetani, siramya abadayimoni. Abadayimoni niba bengera inzoga, ntibabakamira amata. Hari icyo wakora utababwiye se, utababajije, utabatakwemereye. Sahizi izo mbaraga zose zirapakiye. Bruno rero ninkubwira ngo Imana iri muri Afurika no kubagirira deliverance. No mu Burayi icyo cyabanje gukorwa, igihugu kigirirwa deliverance rwose. Ubu Imana izeza presidence y'u Burundi, izeza presidence yanyu, izahumanura igihugu cyanyu. Imana izeza ihumana urikuremo ako karimbi, yirukana abadayimoni bomongane bagende, kuko nibo bari gukora ayo mabi yose. Uyu munsi niba mwitegereza neza, muraba neza ibihari, ibyibonekeza, ibikurikirana, twese nta muntu bitagizeho ingaruka ibintu byitwa Karonda n'ibisekuru. Hagira umuntu umbwira muri comment ati ngewe ntaho mpurira nazo. Jamais. Ubu udafite faiblesse kuri icyo ukaba kuri iki. Nta muntu n'umwe ari abanyuze mu isezerano rya kera bo mu isezerano rishya, ari mu Rwanda, ari mu Burundi, umuntu wese byamugizeho ingaruka. Noneho ubu turi muri viziyo. Nuwakubonana imiti y'ibyatsi akwita umurozi. Abakera bo bari barabyemeye, barabyemanze, babishyigikiye, babikunda, babyemera. Uyu munsi twebwe koko tubirwanya, tubihiga bukware, nabyo biboraho bijya bigasumira abo bibonye, none byambitse ibara igihugu. Yego data uwizeye umukize karande ku buryo bw'igihugu no mu buryo bw'igisekuru, kandi ugirire deliverance igihugu, ugirire deliverance umuntu waremye. Tugusabye kuba mu gihugu mwami, idarapo yawe izamuye uhereye muri presidence kugeza mu nzu y'umwene gihugu. Hama rero mwami, ubwo n'ubugwayi tugusabye imbabazi igisekuru cyacu cyagizemo uruhare, kuva ku muto ukagera ku mukuru, uko iminsi ishoreranye bagiye babigiramo uruhare.
tugusabye ikigongwe uduhurumiye, udukize uwo mubi, udukize umurwanyizi, udukize shetani mu izina rya Yesu. Utsinde uwo mwanzi. Sinitwe Abrahamu, mwene data ungurike nitwa Aburahamu, ntiyitwe Sarayi. Sinitwe Sarayi. Uko wakijije Aburahamu ugakiza Sarayi natwe udukize. Amen.